Pa mnogo toga smo otkrili, ali jedna od stvarno zanimljivosti. Pa eto, imate ljude koji odu na Barbados pa završe na plaži, ja sam završio na groblju. Na groblju? Da, i jako volim groblje. Gdje god putujem, uvek ih obilazim. Naravno, to možda nekome zvuči morbidno, međutim, s druge strane, prvo umetnička strana, gde neki od najznačajnijih umetnika sveta su pravili te nadgrobne spomenike. Sa druge strane, vi tako ulazite u dubinu jednog naroda. Saznajete i istoriju, i etnografiju, običaje, mnogo toga što ne možete nigde drugde nego na tim svetim mestima saznati. I kada sam u istorijskom društvu Barbadosa čuo za jedno groblje na udaljenom mestu na krajnjem istoku ostrva, na kojem su mi rekli da postoji grob potomaka poslednjih vizantijskih careva, ja sam odmah pomislio, pa to su na neki način i srpski naši. Da, zato što znamo da je majka posljednja dva vizantijska cara bila Srpkinja iz slavne srpske porodice velikaške Dragaš, Jelena Dragaš, i ja sam naravno odmah seo u auto, imao sam iznajmljen auto i otišao na to groblje.